Joki hola tahun kumitia sahem kimi kang kupon. Lakhain koi rapho nilip MSC constituency ke parlo. Joki hola mission towar krong thom chetok along. Joki hola tahun kumitia sahem kimi kang kupon. Pini jakonga ciklo ni pioneer ke parni. Karbiang lo Mas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke. Bokajan MLA and Parta Assam Legislative Assembly along. Deputy Speaker Dr. Numar Momin lapen. Nilip MSC Pobitro Rangpi alang litum aredeng pensi. Sahem kimi apita ingtip pon pensi. Sahem kimi ingkupon lo. Bangso mayalong. Aluhi sarpo aman pen. Karbiang lo Mas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen. Bokajan MLA and Parta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numar Momin. Nilip MSC Pobitro Rongpi EM Keduan MSC Keduan lapen. Chokihla Town Committee Chairman Vinson Ronghang Jackson Milik Sujit Timung Relipson Teron Bapuram Teron Bilison Terang lapen. Chokihla Town Committee Staff Keduan lapen. Nilip Aratatum Kyongdong pen Cetong Dunsi Mesen Meet pen Chokihla Town Committee Sahem Kimi Ingpu Ponlong lo. Nilipen Philip Tiso Loti Kiminis Karbiang long. Itu manpeng itu siam sarpensi kuning po. Local MLA Honorable Deputy Speaker. MSC antara itu manpeng itu kuning po. MLA doang pandang po yang itu mantap. Siapun kalau Tan Bupati Chairman kalau ya Pak Muslar Kapal. Ada bang.